Tunium rison Sunday Ralph Abakasisina Asiul kha. Kasai to hanin zoma kan siul hianin achang hianin thilchang khati kan lo soi mai palthina ewang hianin kim deuh hleka soi lena tura hianin tiang hian kanon tila thina tun kan siul kal dan tur hi salom bai chungchang ania in chunga remna le mona ongna tura in zirtirna nu le pa te pawh ni theima tin chen rol te pa te pawh ni thei dawn ni he kan thil zir tur hi nu le pa te tan chawa tha tur ani bik lawa mi le an thawna inkara te pawh ani anga tin mi le a chen pui te a then rol te a then te inkara pawh khanin a thanga he course kan ti hi he zirna hi kan society kan thian te khatiang te na kan inkara te pawh khanin man tangkai thein a dawn ni point pali kan run soyanga pakhatna chuan chhungkua nupa inkara te nupa le fat inkara te pawh khanin anianga a point ni na chuanin kan na thawna hmuna kan boss ten amo kan thawpui ten pawh ni theanga a pathumna chuanin kan then kanin hnuai kanin chung kan kot ti te kan ani theanga dang le a chuanin kan society a inting nge kan khosak ve khotlang dan amo thil sang sang te pawh ani thei he khursa hi rafina saidan hianin raf me ir bazak chumi ne atang chonin ama hi kum sumlikal ta dai to khanin ramanit pakhat thiam em mai chumi chonin heting he khursa kan ti heting salom bai chung chang he chumi ne atang chonin alo zir to ni ti ni chu wang chonin he kan thil zir tur hi abung eng lai po apoi mo em veka zir tham fe ani zela kan zira pianga hianin aman dan tu eng tianga nga ti turunge ti kha instruction fel fai tak kha zir chho tur awma aron pe chho ziani kan thana nga he khurs he siur he thon thu che chu thil thleng raw meir bazak ange ina achunga thil thleng ina ron thana kum somli kal ta vel khana dia zirlai alo ni lai khania zirlai atora zirlai khanin yesivat hezder te khan chu chu malo ta nia an khuwa cheng tu khanin an ti ni an somani chu ravle chung ko te chu an in sona chui hmuna malo ta chuanin in lian ve tok tak lei thut mo khang kha an lei ve ni in chun leia puisa te pawh chu an ham pe a in te pawh chu chabi te chu an han dong niam chuan rav chuanin khami anin lua tan tim lai ve lami chan chin kha a soita ni ti chuanin in bung ro zong zong te chu a han la luta an chen tu hmuna chuanin in a chuan lutin in thar te chu a hlim pui ni kha anin leia kha in zo mang che hi ania in building pakhat mi pahnih ro thei ang kha ani ni lei ana chuanin lei te pa chuan a boka khatia an chung ko an lut du khan ti chuan luta an then te kong khar zon vela khan an kong khar le kong khar bo kha a in zon na ma se akal chon dan na chon tho ma se a in nai ti na ni chu ui ba uri khan theda ni ui bo kha ali dang len khop maya metar ni donal yen mo chu chu nia tia len zong chu chuanin an zuanga an bawa masa ui khat khuna ni ya an mani ro chu ava tok phalawa kunga kal lai te chu ava khoi phalawa amaro cha bo ring em ema anin hle ni ome chon dar kar chan ve chong te kha an bo a ari re ma chung zong kha chan chon dar kar khat te bo kha beng cheng kha ang kala piang khan an ve va piang khan ngai thla tur ha tamai ne ui chuanin kan che tang khanin mel thar lo muwa lo hrelowa lo chaya lo bawa khang te po kha ani anga khatia ui bo reng kha an hria chuanin di dan tu pon hre mai lo ni an tan khanin ui bo po kha an tan chuan a hri awmani chu a tu ka lo ni ya raw chu a han thawa tong tai tu te chuan han chaw don ta
con cá hông chia à hòn roll roll khanin ui bau khanin chun zom khala khatin khanin anh ni riêng anh thọ pieng anh chết về là pieng khan ui kha bau mai ni anh ui bau khan sai về à tên một cái đòn này kan thọ pieng in kan chết về là pieng in ui bau ri kan sẽ tăng ai tam ai hi atia cho anh này lawa chon na de po ui chun à bau top big chong lawa à bau reng zela lại đó mà bọn ý sẽ khá tiếng khanin nếu thì mấy khá bị bộ nền khanin hôn ấn mong mấy á sabat lâu nè sabat anh cột đã về là khan anh chọn hạ đâm đâu anh tụi mà cho ta bỏ chọn ủy khá lâu bộ lẽ à hồi na biếng à ủy bộ khá anh ấy xem mấy nè ủy chú đã cả chân về tem mò đã cả khát tem mò anh bộ à mà sẽ thiếu tí na về là biếng à ủy bộ người khác khá anh tăng khanin thì là nuông tắc chọn đi đâu mấy lần nè Ralph John chắc đi ủy bộ ở sharing à cho nên nghe ado thấy đó ha à giàu ta cả thấy ta ngang lòng mo à thì rim về đâu ta này tiếng cái tiếng ô thì khăn anh ngày tuổi ta này đó là cái thiểm tên nha mà sẽ chụp bộ chỗ tiền thì hôm nào bộ chỗ nên ông thầm chỗ anh ấy về đó ado thấy nên kinh lâu này chỗ à mấy rồi chỗ khá đi à thì rim em lại khăn à rồi ngày tuổi thar ta này à thì khăn làm khăn soi khát đi cái thiểm rim em lại đồ thấy nó ta sắm khăn cái đấy rồi ngày tuổi nào rồi piang ta à à ngày tuổi nào khát cho nên cái vào lụt gì lăng à ui bốc cái nín giật em cái thiên rim giật cái vào shil anh nghe anh ấy là pon ui hi lung cái lăng à cái vòng nét mấy đòn nghe anh ấy là pon ở đâu kia nên tur cái beng à anh sẽ đâu lại nên anh ấy là pon thiên rim token cái lung oil lâu nè thì cái vào ang buồn buồn mấy đòn mình lại thì khá anh ấy tuổi này anh ấy rồi cho tiếng ngày tuổi lại mấy cho nên ngày tuổi đang khá lâu piang thâu à ngồi thế sao không đi cái này á cái lúa kịp kịp cái khung chuan in he tiang zong zong chung ai hian ro rel tu dang lấy le van siam tu au mane ti men shet choti ra la pa thian in he tiang zong zong chung ai hian ro rel ni ti kha he tiang din huna ke lut tur hian in la pa thian hian in an lo khoi her ani lo mo chu wang chuan in he tiang din huna ka lo tlu lut ani chuan in he tiang boi na hi thataka chin fel dan chu au ngai tur ani ti in angai do ta ne to na kan thin om pa bula hin vakal tain vein ti boy dai la vein hau dai la ani lo point he wi hi turamo te lo pe dai la ama ngai tu ang khanin ama ro chu ti ka ti ni chonen kan boy na kha a chen fel dan adik don lo ni ati ni chu te nga thil chen fel chu thil tha ni lo ti kha she a sei tong khanin then om pa ne ne in hel te ui lunga vom te mo ui sai hum te mo police te na report te mo ang po ni se a chen fel dang kong chu tam tak oma ma se chen fel dang kong tha le thalo kha au ma ni ti khang ai to cho ni chu wang cho nen raf khanin thil pakhat ngai to cho ka sung to na lo om ta chu he hi ni ya de chung lampang van lampang thurel khi ngai to dai la la pa pathian mu tum zokina ani chu he khovela thil thleng reng reng control to soi dang lam to ania ani chuanin lapa pathian chuanin helai hmuna pawh hianin min dah anga he then pa bula cheng tur hian min tingai anga heti anga kachunga a rel ani chuanin ama vek chuanin hemi chungchang chen fel dan tur hi min hmu tirang a ching felang ati ni chuanin kar aliama ka hnih aliama ani chuanin he thile hi ka dun son angai ani ka pom angai ani atia eng chu mo a pom kan ti chuanin ama pon a poma anu pui pon a poma a fa te pon an poma chumi am je chu lalpa pathian in chung lampanga a her koi a thlen tir ani ti kha hemi din hmun a hian lalpa pathian in min hruai ani he kan thil pal tlang tur hi lalpa pathian in a min pek ani chu ding anga lalpa pathian in a thlen tir ani ti an pom na tang chuanin
an nun chuan a ol sampha ta em ya an thil lak dan le an hmu dan kha lal pathian nina chung lampanga then aron thlen tir ani ti an hret awang khanin an then om te ne na an then om pa ne na in ti boy lawin en tinga khosak tung le ti kha an in siam rem an in soi rem the ni chu wang chuanin he kan course kan soi po hi kabala osa shinoi ti ni thil thlenga hi kan pom thiama kan hmu thiam chuanin chu atang chuanin lalpa pathianin aron herdang lam thia ni ti ni chu tianga lal pathianina thil a thlen tir ani ti an hriat chuanin thil an hra thiama lal pathianin helai mun a hi min dan ni tin hra thiama lal pa pathianin he then om pa kherbul a hi min dan ni tin hra thiama lal pathianin he har sat na te po hi patlang turin min du ni ti an hra thiama chu an chunga thil thlenga chu enge ni ti kha an hmu thiamin lal pa pathian thiang hlimina a fiana an patlang turani ti kha an pom ani chu chu wang chuanin khatiam pom chuanin chumi laka an chodan tur po chu lalpa pathian vekin apele mai ang ti kha an pom ani heng har san te hi abo thlang zonga chin fel thei po ani chu wang chan he kan course kan thil zel po e ani renga chu chu har sat na le boy na le mang an na eng tiang nga chuat tur nge ti kha ani ni nie raf po khan puisa tam tak in leina khan apenge yanga chumi hun lai chuan in zat nge tun hun nen te khin don dai la sum tlem tham chu ani don lo ti khan sianga ha in po kha ka du lo e athin lu theya soi tong khan in police te po ava ko theya ui te po kha tura pe theya kan ti kha boy na sol dan chu tam tak omani kan ti kha amai ro chu chu tiang ti lo chuan in chu tiang har sat na sut gen na dan tur chu kanin zir tir na tur hi ni ya kabala osa shinoi kan don thiam na kan pom na khanin a hel dang lam tir thin ne ti khani chu chu lalpa pathian a rin na a chu tiang chonin a chan na a chin fel na thaber chu ama atangin aron thleng thina ni ti kha chu tianga kan ti chunga ya chu tianga an ti wang chuanin lalpa pathian chonin asut ken sak nge ni ti chonin raf chonin kar ni aron liam le nu chuanin atia engma an ti lo kha thil thlenga lal pathian na an chunga thil thleng kha an pom ringot la pa pathian du dan ani ang ti khan pom ringot chu ti an pom nu chuanin thil dang lam vek mai ni an uya kha aron bo ta vok vok lawa ron bo ta lawa an thenom ten eng khanin an in thian tha ta zok boka an in le an du ten le kha an ngai na ta em boka an ma khanin thil ang kim mai kha ron honin ol sam taka ti thein kong khar ren hon sakai ui po chu an ngai na ta em ma an thenom te te po chu an ngai ta em ma an thenom te po chu an ngai na ta em ma an ko thler an thian te ati zel khanin ani ni tu cheng wang mo kan ti chuanin kan sei tong khanin kabala osa sinui chunglam pangina kan chunga thil lo thleng kan pom thiam na khanin thil a her dang lam tir thina ni chu chu ngai to chen tur ania kan subject ma sabar po hi an re mani chui ma chuanin thil dang a hriat thiam turin kan soi le photanga hun kal ta kha chuanin tun ma kha chuan ti ma mi tu te po hianin kan chan vo hi kan hria reng thina ni Mizoram lampang potek hin lok taila mal lai chuanin nu chan vo oma pa chan vo oma no pang te ti tur oma kha kha kan hre thina ni tun ma kan ti huna hianin engtik kum nge man nge kum in zakal tlang nge ti kha ka sei tum ber ani lawa amero chu kan hre tangin tun ma chuanin mitin mai hianin kan chunga tla kan mo phur na hi kan hre tlang theuh ani amero chu voini anga hi chuanin kan ti tur le kan mo phur na hi kan shelo fur ta hlom me amero chu man ruwa bung ro tha tak tak thiam na sang sang zil thein oma chu chuanin nge kan ti tur nge kan mo phur na ti hriat thein turin min pui thei an omani te hian kan hrel fianga te hin nam thil thang khat chu
akal de pur maya thatakin ni than khat chu thatakin kan manga nuam takin amo fel fai inamo adik thlapin timang amero chu ni than khat chu kan buai em em a thil mai hi thil eng kim mai hi a fu lo ni ti tur khop hianin a buai chur noi ani ni than khata chuanin kan nun te zakan zang khain kan ha dama ni than khata chuanin thil reng mai hi har sa zong len mai in arun thleng mai ni tora zir na te po gamara te lo zir ta daf amut a phek te lo zira i thiam nga zong zonga a chang chuanin thiam lei thei lo re ru mo po pek lei thei lo te kha lo ni ve thung boka a chang chuanin in pui te nen in ti boya in kara in hamu te oma a chang chuanin tok chin nei lo in ti thin urin in hawa a chang in ami pa zo a thin rima a chang in a mei che zo te po a chang chang phei chuanin pa nei te po thin rim te kha a oma ni chu tiang chu ni kan hring nun kal dan hi motor hi lo khal tai na kong chuka han tlan te kong chuka chuanin petrol po a emang lawa tlan chak thei ni ti mai amero chu motor chu kong chawa chuanin a har sa ni kong chaw mai kan soi lawa driver te khin tai la driver tha chuanin kong chu a chang chon bi bo do te bolo ta se te do polo ta se num do polo ta se kong chaw po ni se kong chaw po ni se kong a chon lung te lo omo khir do te lo ta se driver tha chuanin driver thiam chuanin khatiang zong zong a bo khanin a khal thei ni chu che chu ni ya driver ang deuh khanin hun har sa le hun khir zong zong a motor kan khalanga thataka ma kan son the tur chu kan zir tur chu ni kan hriat tur chu thil reng hi a fel fai vek lo ni ti kan pom nga ya thil then khat kan be sei kan plan anga lo hi a om ani ti hriat tur ni ya chu ding ang kan plan ang chi a thil lo thlen lo chuanin eng tiang nge kan ma chunang ti kha kan hriat anga ni ama a tin lampanga kan lo sei to khanin he kan thil zir hi nu pen kar tan chaw ni lawa mi le a then om ten kar tan te ponia mi ama le ana tho na ama chhur tu mo a boss kan ti ang chi te te na in kar te po ani thenga te bokin mi le a tora zir na hun mo a thil zir na hun mo a fa te na in kar te po ani thenga chu thiang chuanin thil reng reng kan hun ton reng reng tu te ne na kan in kar eng thila po khan a thleng thei ni ti kha kan hriat pawimawh a chumi tan chuanin a pawimawh ni chu wang chuanin kan hriat tur pawimawh masa chu a hriat a pawimawh a zir chiana hmuh chian a pawimawh a he kabala osa shinoi kan ti hi thil kan pom thiam na hianin a sawi danglam thin an ti kha awmzia chu mi chuanin ama atangin a inzir ngaya he thil thlenga hi a reality a hi engtin nge kapomanga lalpa pathian ron thlen tir ani ti lalpa pathian engkim siam tu ron thlen tir ani ti hi voi doi lo mihring chuanin plan kan ti lo in po chana program te kha kan in siama heteng hen te khen ka tianga ti in kan lo ngai tu lok thin amero chu kan ngai tu ang lo dewa thila thlen hi atama chuting anga kan beisei ang le kan lo ri ruan anga thila thlen lo chuanin eng tinge kan tiang ti kha anita eng ti nge kan tiang ti kha anita ni chu wang chuanin kan program duan ve de kan lo in bo sei na te kha eng tin nge lalpa pathian program ne na kan soi rem zo kang kan her milang kenin program siam nei ve po ni la lalpa pathian hin program dang ani ve thawa lalpa pathian program azok neng khanin kan her rem kha angai ta ni amero chu keini khanin lalpa pathian rem ruat kha pom tum lovin kan du dan ringot khan thil kha thlen tirin kan ngai dan le kan du dan le kan be siang khanin ari zala kha mu tum ta tho tho tai la eng tin nge ni ya chu ti ang kan tin ni chuanin
kan lo tling don lo ti chu cheng sa ni ma se eng ho tling lo na eng lo tling lo na mo ti kha la zir thamom do ni fina kan zir chu tur chu hetiang thil alo thlen hianin enge ni ti enga tan nge eng wange ti kha mu thiam tum kha nia chuwang chonin kan program siam a kha lalpa pathian program lo siam le lo don ne na eramir kha ani zo ka ni te ni lalpa pathian hian enge du zo ni enga tinge hetiang ti muna hianin min shuai lu ti kha in zirangai ta ni chuwang chonin ahma sabera kabala kan ti kha kan pal tlang phot lo chonin kha kan din mun thil thlenga kha kan pom phot lo chuanin eng ting lai mai pawh khanin nom lo nen kan khatanga thin rimin lungain kan omanga kan thil kan hring dun re reng kha a har sangoi ngoi angin kan omai do ni amai ro chu ama athuron kan lo pek ang kabala osa sinoi kan ti kha a thil thlenga kan pom thiama khating mi kan lo ni chuanin thil thlenga kha ani nang ang khanin kan poma thil re renga khanin kan ha dam ta song song anga kan thil ti pawh kha anuamin ange a enjoy rem do ni kha kan don son na khanin kan ngai to na le song to na kan rel ru kan thil dan jong song kha min her dang lam sakani ha sai tong khanin kan pom lo ni thong kha chuanin khonge ka ngai danin tlang tho tho ro sa kan ti lui tlat ani chuanin kan ma chon don ta kha thil thlenga kha kan fight le dona chu ting chuanin eng tik lai ma in a fu thei don lo ni amero chu nangma na kha thil thlenga kha idon sona ipom chuanin lalpa pathian in tinga thil di dang lam kha iron mudon ni lalpa pathian ina hetiang thil a her dang lam dan le i mu tu tam tak a oma te khin na pek tu tam tak po manga ton tuma hianin sefer berashit genesis sami abul tan nami kha kan ron la chok anga bible kan thathawa adam le kha wa kha ani chon fa pani anne masang an ti kha kain le evel kha an mani pani khan in lalpa pathian tang khan in korban kan ti madana lom thu sen do ni te chonin ani pani khan lalpa pathian a engem mutala lom thu sei na tha min ti sang le kha an thathi ma pe kan do ni evel kha chonin a thabet karun la kain ro chonin ange a thabet lo do kha ala ne pathian chonin mani pani kha thila mu tir do he vela matana kha kaina matana aya apom zo kha thu kha ashilani amaro chu kain khan a thin rim ta emema a thik ta ni chuanin engte ti trunga kha shilawa chutlal pa pathianin a hmu veka chuanin kaina chuanin khatiang din huna khanin ai ngai to ta auna pa kha tha mai do ni midas lam pangena saidan phei chuanin kaina khaneng tin nge mi tha to pa kha shbi lawa an ke train nge no ma train nge thisan chho dan te mo nunna la dang kha shbi lo ni khatia anga ngai to nuwa thlu na siam huna tha ngai adu a ama ochula pa pathian khanin atak tak ati ma khanin kain kha biani al pathian chonin anga tengai thin rema anga tengai lungai chutian chona pathian in kain kha abiani he vela thla atha ma khan kan tora yanin ziaka nang pot thata kai ti chuanin tin chumem zia chu e chunga thil thlenga kha ipom thiama madana tha lo zok I pe ani ti pu kha I hriat thiama I dik lo zok ani ti thi kha I don son phota I hriat thiam phota chumun hiu hnuwa ai tha zok I ti thei ani ti le I in thla dang lam thei ani ti kha I hriat chuanin he vela aya tha po I pe thei ani ama aya tha de po I ni thei ani ti kha I hriat chuan ti in ashila chu thian chuna pa pathian chun thro na pe ni chu chu kan tora mi thiam ten nak pathian na ina athuron pe ka kha an soi fi tan chuanin khalai se ta ti kha leit a lo ti ni ya enjoy sang nge I tharau din mona in da san na khatiang kha ni amero chu I thil ti kha I pom lo chuan tuna a thil thlenga kha
mà có sự tuần khá nín khá tiếng khá ít bom lâu nị chọn ya cha ra chơi tiếng rong kalang en tiếng nghe tiếng chứ à cha lâu thế ang ber à ita na poi tu thế ang berin aron in lar mayang aron thleng mayang ti khan soi ni Bible thil thlang chu kan hrewe kanga kai na khanin kha thil thlang kha apom lowa ani na angin sa thiam du lowa laba pathian ina thulon pe ka kha anga thla sak lowa chu ai chonin ama in konga in siama aboina chin fel dan tur kha ama in adawle da thiam le dika ai ngai ti na ni chu in thla dang lamai chonin enge ti kan ti chu ama nge in ka the ni ka ti the ni tia zong lutin adu ange in adu da nge in thil thlang kha ti dang lam tum zok ani chu wang chon lom ara chu chu thalo em aron ti tak ni khatia he vela tha nu khan la pa pathian khanin kain kharo naw ta i u naw pa thi sen te chon le tang chonin mirun awasin ti khan nga ting e thi sen te ti la son rabi mo ati i u naw pa thi sen te ti achan chu anua a tharon omle tur zong zong po million pon thenga million pon thenga chu chu a thadani khalai changa kan hriat hiam to le kan zir tur chu thil kha ani na nga ipom thiam phot chonin nangma in thak dang lam zok chon kaina tiang lo zok han nangma chonin lal pa pathian nei chunga thil thlen ti rakha ipom thiam zok na khani pom thiam zok tur khani kanin hriat thiam tur le kan zir tur chu ateni mani le mani po han in zir tir taila hain en chin taila engtin nge thil thlenga chu kan don sun thayang kan mu thiam thayang ama sabara thil dang zong zong ma chuanin emuna rin na hi ni rin na hi man ruwa bung ruwa chak em mai eng huna bo ni se kan rin na hi kan ti chak zela ngai la pa pathi na athil ti zong zong hi kata ni ti kha ka she thi ma nga ya am a kan rin na kha ni ado ta chuanin midang te thiam lo chan tir khading zong khanin thothu na siam lo to eng ti lai ponin adin huna khan loading ve taila eng tin nge katiang mani le mani in zo thin turani apa thumna chonin tu te po an that na lai ba mu an fel na lai ba mu kha ania apalina chonin kan thin rim vak vak amo kan phun vak vak awanga ara chot halo tur kha mu thei mu thiam ngai ven en ti lai pa ngai to turania hetiang ang zong hian lo ti dai la eng tin nge a thlengang ti kha ngai to ma sak turani chu chu kan thlo na le kan fin na khanin mình ngày tuổi chỗ tiêu xe chỗ chỗ mình rồi bùng rồi chạy mấy anh ấy à trang cho nên à ra thà lâu đỡ đỡ chỗ tuổi tập bò hi cần lâu ngày tuổi thằng lâu chơi này à mấy rồi chỗ à ra thà lâu chỗ tuổi là ha in ngày tuổi thằng phá à hong thà lâu tuổi đấy ha ít xuống tuổi này là bận phạc cho nên ít hun mình lại mấy cả khăn anh tiếng anh à mà chọn tuổi ngày thì ha Asia in bùa cha anh à in ngày tuổi nó phim khai in mang thấy dọc đó này cho mang chọn hết tiếng thil bali đấy hi abung ruwa poi mo kan man reng tur te kan practice reng tur te alo ni ta ni kan soi lenga am se bera chonin emuna kan rin na kha ni ya pahina chonin midang te kha thiam lo chan tir ngot lo tur ni ya pathum na chonin midang te an that na lai kha pamu thiam le kha ni ya abali na chonin tiang hian ti dai la enge a result ni yang tiang hian ti dai la result hazok tenge chuang ti ngai to thlan kha ani ni khade thlan kha ania thian zara dam chonin siur hi sunday piang hianin darnga a ti turania darnga chu isaram darnga nia mizoram a chon sarai la chan ve ania amero chu kan hun bi fel fai taka ti tum thin po ni maila engemoni ro khol na de lo om ve zo thina wangin ai lai thet te po alo ni thina nga chu wan chonin zoom a su longa thato te khanin in lo ngai ven thin to ne אז אנחנו מתחילים עכשיו את התוכנית החדשה שדיברנו בעניין
הנחיית הורים זה נקרא לזה, הנחיית הורים ושלום בית, וזה גם טוב לא רק להורים, זה גם כן טוב לאדם שנכנס לעבודה, הוא מתחיל עכשיו עבודה חדשה, זה טוב גם כן איך לחיות עם השכנים, זה טוב, הקורס הזה הוא טוב, זה איך להשתלב בחברה. 4 נקודות עכשיו אנחנו אמרנו. דבר ראשון למשפחה, זה בין ההורים והילדים. דבר שני זה לעבודה. דבר שלישי בין השכנים. ודבר רביעי זה איך להסתגל בחברה. הקורס הזה הוא קורס שהוא למדנו אותו על ידי הרב מאיר בזק, והוא התמחה בזה כבר לפני 40 שנה, על ידי רבנית ממש לימדה אותו את הנושא הזה, ולכן הדבר הזה צריך כל פרק ופרק ללמוד אותו, כל פרק בפני עצמו, ולראות איך מנסים ליישם את הדברים. אז אנחנו מתחילים. אז למעשה, איך הקורס מתחיל? בסיפור. אני רוצה להתחיל את הסיפור שהרב בזק סיפר על עצמו. הוא לפני 40 שנה היה תלמיד ישיבה, והישיבת ההסדר קראה לו לגור במעלות, ואז הוא קנה בית גדול, בית קרקע. טוב, הם קנו את הבית, שילמו את כל הכסף והעבירו את הדירה, והרב מספר את הסיפור שלו. הוא מספר שאיך שהעבירו את כל הציוד ביום הראשון שרצו לגור בדירה, הבית עצמו היה בית שהוא משולב עם דירה של השכן, ממש צמוד, זה נקרא דו צדדי כאילו הדירות האלו, ואיך שהוא והמשפחה רצו להיכנס לדלת, פתאום הם קולטים איזה כלב ענק, גודל של 2 מטר, קופץ ככה ונובח, נובח, נובח, אמנם היה לו שרשרת, ברוך השם, אבל הוא לא הפסיק לנבוח, כמה, חצי שעה, ככה הוא רק נובח, הוא ראה פתאום פנים חדשות וזה, אנשים חדשים, ואז הם לא ידעו מה לעשות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא קם בבוקר, קם עם נביחות, למה? איך שהוא פותח את הדלת שלו מיד השכן, זה דלת מול דלת הייתה, רק זה היה 2 דירות אחד מול השני, ואז פתאום אשתו אומרת לו, מה? אתה קם בבוקר, אי אפשר, חייבים לשמוע את הכלב. בצהריים רעש של כלב, בערב כל הזמן כלב ככה נובח. אפילו בשבת בצהריים, שהוא רצה לצאת למרפסת שלו, והמרפסת היא גם כן, היא פונה לכיוון איפה שהכלב היה נמצא, פתאום אחרי שהוא יוצא למרפסת לנוח שנת צהריים, הוא שומע נביחות, נביחות, זה חצי שעה רק נביחות. הוא לא ידע מה הוא עשה, מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות. הוא סיפר שהדם עלה לו למוח. הדם עלה לו למוח, פירושו של דבר שזה כבר, הוא איבד את כל הסבלנות, והוא לא ידע מה לעשות. פה אנחנו צריכים לדעת שבאותו רגע, ככה הוא סיפר הרב בזק, באותו רגע שהוא רצה להיכנס ולתת ככה איזה, לזרוק על הכלב אבנים, ולבוא ולדבר עם השכן בצורה קשה, פתאום הוא מסתכל, הוא רואה מה נמצא על הראש שלו, נמצא על הראש שלו כיפה. הכיפה הזאת הזכירה לו שיש בורא לעולם, שבורא עולם הוא זה שכיוון אותו להגיע לדירה הזאת, והוא חייב לפתור את הבעיה בצורה הכי מושלמת. אז הוא ידע, אם אני עכשיו הולך להסתכסך איתו ולריב איתו ולנסות להרוג, אפילו הוא חשב אפילו להרוג את הכלב, לתת לו רעל, אבל הוא ידע שכל הפתרונות האלה לא פתרונות טובים. לריב עם השכן, לזרוק אבנים על הכלב, לשים רע על הכלב, להתקשר למשטרה, תראו כמה פתרונות יש, נכון? יש הרבה פתרונות. והדבר הראשון, היחידי שכאילו, שהיה לו פתרון טוב, זה בעצם להתבונן לשמיים ולראות, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, הוא הרי שם אותי פה לגור מול השכן הזה, אז בטוח שאני יכול להסתדר איתו. ואז עברו ככה איזה שבוע, שבועיים מאז, והוא החליט לקבל קבלה. מה הקבלה שהוא קיבל, ואשתו קיבלה, וכל הילדים קיבלו? שאנחנו מבינים שבורא עולם שם אותנו במקום הזה, הוא שם אותנו בניסיון הזה. הדבר הזה כל כך עזר להם, כאילו ירד להם איזה אבן מהלב שלהם. הם הבינו שעכשיו זה ניסיון, שהם צריכים לראות איך מתמודדים עם השכן. לכן אנחנו נקרא לפרק הזה הראשון שלנו, קבלה עושה שינוי. ברגע שהם קיבלו והבינו
שבורא עולם, הוא זה שהביא אותם למקום הזה. הוא זה שהביא אותם עכשיו לשכן הזה. הוא הביא אותם לקשיים האלו. אז ברור שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותם בניסיון, וברור שהם יכולים לצאת מהניסיון הזה בצורה טובה. אפשר לצאת בצורה לא טובה, אבל זה התפקיד שלנו עכשיו בקורס הזה, לדעת איך יוצאים מכל מיני תסבוכות, כי זה תסבוכת באמת לא קלה. הוא שילם, לא יודע, 1,000,000 שקל, לא יודע כמה זה היה בזמנו, ופתאום הוא רוצה עכשיו, זהו, לא, מה יעשה? הוא ימכור את הדירה, הוא יקרא למשטרה, הוא ישים רע על הכלב, כמה פתרונות יש פה? אבל הפתרון שבו אנחנו מדריכים, שקבלה עושה שינוי, להאמין שעכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למקום כזה שיש פתרון הכי טוב בשבילנו, וככה צריכים לעשות. באמת ככה היה, והוא סיפר שאחרי שבועיים, הם פשוט מאוד, הם לא עשו שום דבר, הם רק קיבלו על עצמם שזה מה שהשם רוצה שאנחנו נעשה, כבר באותו זמן הכלב משום מה הפסיק לנבוח, והוא פתאום התיידד עם השכן, פתאום הוא אהב את הבית שהוא רוצה לגור בו. תראו כמה דברים נפתחו לבן אדם. גם פתאום הוא אוהב את הכלב, הוא אוהב את השכן, הוא אוהב את הסביבה, הוא אוהב את הדירה שהוא קנה בה. למה? קבלה עושה שינוי. זה צריך לשים את זה במרכאות גדולים. קבלה עושה שינוי, זה הנושא הראשון שלנו שנדבר עליו, לפחות כמה שבועות בכבוד. עכשיו צריך לדעת עוד איזה הקדמה נוספת, אני רוצה שידעו את ההקדמה הזאת, ואני תכף אסביר מה זה קבלה עושה שינוי. צריך לדעת שבעבר כל אחד ידע את התפקיד שלו. מה זה בעבר? לא יודע, לפני אולי 300 שנה, 500 שנה, אני לא יודע בדיוק להגיד שנים, אבל כל אחד ידע את התפקיד שלו. היום זה לא כל כך ברור שכל אחד יודע את התפקיד שלו. אבל מה? גם עם זה שאנחנו לא לגמרי יודעים כל אחד את התפקיד שלו, אבל אם יש כלים טובים שנותנים לנו, אפשר להסתדר בכל מצב. ואני אסביר למה אני מתכוון. למשל, יש דברים שהם הולכים צ'יק צ'ק, בצורה טובה, כן? יש ימים שהם, הכל הולך. יש פתאום ימים שהם מסובכים. אתה רואה פתאום ככה לא טוב לך. יש ימים שאתה יורד בירידות והכל קל. יש ימים שאתה פתאום עולה בעליות והכל קשה. יש פעמים שאתה לומד בגמרא איזה עמוד והעמוד קל, הכל הולך לך. יש פעמים שהעמוד הוא קשה. יש פעמים שאתה נמצא עם האישה ואין ויכוחים ביניכם. יש ימים שפתאום מתווכחים בלי סוף. האישה מתרגזת, האיש מתרגז לפעמים שתיהם מתרגזים. הכי קל להסיע את המכונית שהיא בירידה, נכון? אפילו לא צריך כמעט דלק. הקושי היא להוליך את המכונית הזאת שלנו בעלייה, כשקשה. נהג טוב נוהג גם כשיש בעיות, לא רק שהכביש חלק. גם אם הכביש ככה יש לו עליות, ירידות, יש חצץ, אבנים כבדות, קשות כאלו, אם הוא נהג טוב הוא יודע לנהוג טוב. זה המטרה שלנו בקורס הזה, שאנחנו נדע שלא הכל ורוד, ויש הרבה מצבים שהם לא כמו שתכננו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתם. לכן כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא רק בין האיש לאישה, זה יכול להיות גם בין אדם לשכן, זה יכול להיות גם בין האדם במפעל למי שמעסיק אותו, לבוס שלו, זה יכול להיות גם עם אדם למלמד בתלמוד תורה, עם הילדים, וזה יכול להיות עם כל מצב שבן אדם נתקל עם אנשים בעולם. ולכן הדבר הראשון שאנחנו מייעצים בקורס הזה, לדעת טוב ולהעמיק בעניין הזה שקוראים לו קבלה עושה שינוי. מה זה קבלה עושה שינוי? אני מסביר עכשיו. נתנו סיפור
של הרב בזק. הסברנו את ההקדמה הזאת עכשיו שצריך לתת כלים, אבל אנחנו צריכים לדעת מה זה קבלה עושה שינוי. קבלה עושה שינוי פירושו, אני אסביר את המילה קבלה קודם כל. קבלה פירושו של דבר שאדם צריך ללמד את עצמו איך לקבל את המציאות שבורא העולם מביא אותו. הרבה פעמים יש לנו תכנונים, אני מתכנן ככה ואני מתכנן ככה ואני מתכנן ככה, ופתאום אני רואה ששום דבר מהתכנונים לא עובדים כמו שצריך. אז מה אנחנו צריכים במצב הזה לעשות? לנסות להזיז את התכנונים שלנו, ולהבין מה התכנונים של בורא עולם, כי גם הוא יש לו תכנונים. אז אם אנחנו נתעקש וננסה להילחם עם התכנונים של בורא עולם, אז אנחנו לא נצליח. החוכמה כאן היא לבוא ומה? להזיז את התכנונים שלנו, ולקבל את התכנון של בורא עולם. לראות מה הוא רוצה מאיתנו במצב הזה שאנחנו נכנסנו לו. שוב פעם אני אומר, אנחנו לא מדברים על מצבים שהכל חלק והכל טוב, אלא על מצבים שפתאום מתחילים להיות קשיים, עם השכן, עם האישה, עם הבוס בעבודה. ולכן הדבר הראשון, כל זמן שאדם לא עבר את השלב הראשון של קבלה, לקבל את המציאות שהוא נמצא בה, הוא כל הזמן ירגיש לא נוח, הוא ירגיש שהלב שלו כואב, הוא ירגיש שהחיים שלו קשים. ברגע שהוא ישמע להצעה שלנו, והוא יקבל את השיעור הראשון שאנחנו מדברים, שקבלה, לקבל את המציאות עצמה, פתאום הוא ירגיש שהכל רך, הכל נוח, הכל זורם. והקבלה, זה מה שאמרנו, הסברנו, מה זה קבלה? לקבל את המציאות, והקבלה הזאת היא תעשה את השינוי. מה הכוונה היא תעשה את השינוי? הרי אנחנו לא נוח מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אז אם אנחנו נלך ראש בראש זה לא הולך אמרנו. אבל אם אתה תקבל על עצמך את המציאות הזאת, אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא ישנה את הכל בשבילך. עכשיו, אני רוצה להסביר בהמשך, שקבלה עושה שינוי, יש לזה כמה משמעויות, כמה אפשרויות. אבל בינתיים אולי כדאי לתרגם, אני חושב, יצחק. אני רוצה לתת דוגמה, התורה מלאה בדוגמאות של העניין הזה, אבל אני אתן דוגמה קטנה, דווקא מתחילת ספר בראשית. אנחנו יודעים שלאדם וחווה היו שתי בנים. איך קראו להם? קין והבל, נכון? Mhm. אנחנו יודעים שכל אחד רצה להביא מתנה לבורא עולם. כל אחד רצה להביא מתנה, כי כל אחד מרגיש הכרת הטוב לבורא עולם, למה שהוא נותן לו. אז הבל הביא מתנות טובות, שמנות, לכבוד בורא עולם, וקין הביא משהו שהוא לא משהו נאמבר 1, כמו שאומרים, והקדוש ברוך הוא הראה לשניהם שהוא יותר רוצה את המתנה של הבל מאשר קין. ואז מה קרה? קין התחיל להתרגז, קין התחיל לקנא, הוא פתאום הוא לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא ראה את הבעיה שהוא נמצא בה, עד שהוא החליט שהוא הולך להרוג את הבל. בהתחלה הוא לא ידע בכלל איך הורגים. כתוב במדרש שהוא לא ידע מאיפה יצאת הנפש, הוא ניצל דרך הרגל, דרך הזה, הוא לא, עד שפתאום הוא החליט שהוא נתן את המכה והרג את הבל. וכאשר הקדוש ברוך הוא בא אליו, לפני שהוא הרג את הבל, אומר לו, מה קרה לך, קין?
למה נפלו פניך? למה אתה כועס? למה אתה עצוב? תראו איזה משפט הקדוש ברוך הוא אומר לו, לפני שהוא הורג את הבל. הוא אומר לו, אם תיטיב, שאת. מה הכוונה אם תיטיב שאת? הכוונה היא, אם אתה תקבל את המציאות שאתה לא נתת מתנה טובה, ההבל נתן מתנה טובה, אז אני קיבלתי את הזה שלו. תקבל את המציאות, אתה גם יכול להשתנות. אתה יכול להיות כמו ההבל, ואפילו יותר טוב ממנו. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אם תטיב את הדרך שלך, מה זה תטיב את הדרך שלך? אתה תקבל את המציאות שאתה נמצא בה, שזה עכשיו, זה מה שהצלחת להביא. אז מה הוא אמר לו? שאת. אם אתה תהיה שאת, מה זה שאת? אתה תהיה למעלה. שאת זה כאילו להתעלות. אבל אם לא, אז לפתח אתה תרובץ. אם אתה לא מקבל את המצב הזה שאתה נמצא בו, לפתח, פה עכשיו, לפתח אתה תרובץ, החטא עכשיו, הנה יבוא היצר הרע, ויעשה לך את הדבר הכי קשה שיכול להיות. והנה, קין לא קיבל את המציאות, הוא לא שמע על העצה של בורא העולם, במקום שהוא יסלול דרך חדשה, של מה שאנחנו לומדים עכשיו, שקבלה עושה שינוי, היה כל החיים שלו משתנים, מה הוא עשה? הוא ניסה לראות איך להיכנס במציאות שהוא נמצא בה, ולנסות איך להפוך אותה כמו שהוא רוצה, ולכן התוצאות שהגיעו מכל זה, הן התוצאות הכי גרועות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, דמי אחיך זועקים מהאדמה. למה כתוב בלשון רבים דמי אחיך? כי לא רק את ההבל הוא הרג, הוא הרג את כל הנכדים של הנכדים של הנכדים של הצאצאים שלו עד סוף כל הדורות. זה מיליונים, מיליארדים אולי, הוא הרג. ולכן משם אנחנו נבין על כל העניינים. אנחנו במהלך הקורס נביא עוד הרבה דוגמאות מהתורה, מהגמרא, מהמדרשים, אבל זו דוגמה ראשונה שבה אפשר לראות את ההמחשה של הדבר. אם היית מקבל את המציאות, היית קין משתנה. לא קיבלת את המציאות, הנה תסתכל מה עשית. בינתיים אם אפשר לתרגל. לתרגל את השיעור היום, איך אנחנו יכולים לקבל את המציאות, נכון? זה הנושא שלנו? אז הדבר ראשון, בראשונה, לפני הכל זה כמו שאמרנו, זה אמונה. זה הכלי הכי חזק שיכול להיות במצבים האלה, ובן אדם צריך לחזק את עצמו באמונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה בשבילו. זה דבר ראשון. הדבר השני, שלא לדון את השני לחובה, תמיד אתה תגיד מה אני הייתי עושה במקומו. תמיד תשאל את עצמך מה אני הייתי עושה במקומו. זה הדבר השני. הדבר השלישי זה לראות את הטוב של כל בן אדם. והדבר הרביעי זה מה שכתוב במשנה באבות, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. מה הפירוש? לראות מה התוצאה של הכעס שבן אדם היה כועס או מתעצבן. תמיד לחשוב מה היה אם אני הייתי בוחר בדרך הזאת. קוראים לדבר הזה הווה מחשב, וזה כלי מאוד מאוד חזק שאנחנו נוכל לבחור בטוב דווקא. כי לפעמים אנחנו לא חושבים על התוצאות השליליות, אבל אם אתה תחשוב על התוצאות השליליות, יהיה לך יותר קל להתמודד. אם כן, יש לנו 4 דברים, רשמת אותם, יצחק? כן, רב. ולנסות לתרגל אותם, כי זה השיעור הכי חשוב מהכל.